Benim adım Bediyar, Farkıdan Çoloy Bediyar. Şu ulak bulut dep taşıyıp kamçın ulak bulut dep şer geldi gele. Ulak ne deyzem, ulak жақшы болдат. Öte çoğun bolup Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan bar joktan geliptir. Öte çoğun жақшы ulaklar boldat. Özünüz айтсаңыз, бұл атыңыз туралы biraz айтып беріп өтсеңіз. Hem at bul Yürküskiden gelген at bul. Atın аты Мальчик деген ат булат. Қандай ойын көрсетіп жатат? Қанша болды улакка тарбиялап? Улак тарбиялап 1 жылдан бeri тарбиялап атабыз ғой, өзү былтыр алып келгенбиз. Эмнеге салып көрдүңүз? Эмнелерди алып көрдүңүз буга чейин? Буга чейин эми майда-чүйда кой-пой, тайпай алып атабыз. Мына бүгүн чоң улакка салабыз алып келдик го. Мына аттын мындай бир көрүнүшүндө эле байкалып атат да, мындай улактын аты экени. Анан кийин буга чейин сизден сурагандар болдубу? Канчага чейин сурашып атат? Муну $10.000 чейин сурады. Siz kança kalgan ediniz bunu o ağında? Biz $3.000 kalganбыз. Atı malı. Мальчик. Анан ошол дагы бүгүнкү оюн тууралуу буюрса эмнеге салайын деп атасыз? Эмнени пландап? Эми аны баарын Алла насип кылса көргөзөт го. Алладан улук ичим келбейт го. Кудай кааласа алабыз деп турабыз го. Özünüz tanıştırıp başlayın. Assalomualaykum, meni atim Muzaffar. O'zbekistondan keldik, mana Qirg'izistonga. Katta uloq bo'lyapti shu yerda. Mana qirg'izistonliklar o'tyapti. Biz kelyapmiz. Yaxshi bo'lyapti uloqlar. Бүгүнкү оюн sizni kutluğunuzga толуп атабы? Bo'lyapti, yaxshi bo'lyapti. Cho'ng uloq bo'lyapti bu yerda hozir. Polvonlar ham ko'p. O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston kelibdi. Assalamu alaikum урматтуу Шембайке. Бүгүн бул ошондой жакшы бир улакта сизди айтып атат көптөгөн ийгиликтерди ошондой эле сары кашка менен мындай көптөгөн улактарды багындырып жүргөн деп. Анан бүгүнкү баягы улак тууралуу айтып берсеңиз, кандай болуп атат? Эмне утайын дедиңиз, уттуңузбу, эмнелерди уттуңуз? Бүгін мен bir tay bir машинаға таштайын дедім эле, бирок болбой калды. Болбой калды. Чыдап койбойсузбу анда? Эң самбайке, кийинкиде буюрса, кийинкиде утасыз анда. Кийинкиде Кудай кааласа.